Lishonile masatla mahlelo na umsawati tithombe Eswatini TV emukela Tindzaba insimbi esikhambisa nami libido ngenginothile sithole ngihambisana nazama wakanzimanze ngwane muhle singageni kudo natihloko. Sive siphume tinkhani sasingatha emakhosi ngesikhathi kucala umkhosi wencwala esigodlweni eTindzini. Indlovukazi Mhlekazi seyakhele gogo Tindzaba endzaweni yakuComintaba, indlu yaphinze yamnikelela ngetinfo letahlukene. Hulumende seyisukumele etuli indzaba yetifo letingathathelwana lokufaka ekhatsi sifo sashukela lesikhombisa kudlanga kuleli. Mazatla mahle tita usetinga kucike sita ubukade imidlalo sitethulela ngiyo ke intatheli yemsakato phathizwe emsibilo savela khona etindleni tekusakata sikuvusele endlondlo ngabe njengakade imidlalo siphathele diphi namuhla. Asibonge nothile kanike kumdlalo letihamba empilo kakhulu kubuka nje ukuthi njalo umnyaka soyangasamapheselo nesikhulumisa tona tenhlangano kuva nje ukuthi ngabe tona umnyaka ade ngawusonga ade uhambe kanjani sitawubuka ke inhlangano yayo umdlalo wetaekwondo sibuke kanye nayo umdlalo wetennis. Ngiyevakala ndlondlo ngalo muhlethu kokutela temidlalo ingakabanci insimbi yesikhombisa kumanje nati leti ngumthamo sive siphume ngetinkhani sasingatha emakhosi elive ngesikhathi kucala umkhosi wencwala esigodlweni eTindzini bantfu lebebachamuka etindzaweni letisedvute nakhashane eveni baphelele kulesigodlo bagidza nemakhosi kungacali kugidza libutho lasesigodlweni engabezweni lishuce latela ngena esigodlweni eTindzini kanti lokhu kube liphawu lekucala kwemkhosi walonyaka. Sekungaphela kubuka elikhalweni kulabo lebebafise kwati lusuku lekuqala kwemkhosi wencwala njengoba seyiqalile incwala lencane. Sive sibone isithombe lesikhangako nalesikhethekile ngesikhathi lelibutho lasesigodlweni engabezweni lisuka khona esigodlweni lishoqa libangise esigodlweni eTindzini lapho belitawufike lihlangane nalamanye emajaha acubetelako ekugidzeni lomkhosi elangeni lawo lekuqala lela khona sive besisingathe emakhosi elive njengoba sewuqalile umkhosi wencwala lesekubhekekile kusukela manje kuya embili kuthi sive sisingathe emakhosi khona esigodlweni eTindzini lapho umkhosi uyayogidwe khona uma uqala uchubeke nakhona ingonyama yemaswati silo inkosi Mswati wesithathu seyichubekela kuletinye tigodlo kuletinye tifundza telive leSwatini. Lobeka kwetindzabeni ngisandile makhanya kalozitha. Indlovukazi Mhlekazi seyakhele gogo Tindzaba wasenkhundleni yasemathanjeni endzaweni yakuComintaba indlu yaphinze yamnikelela ngetinfo letahlukene. Indlovukazi Mhlekazi lebekatse imelelwe nguntombi Mathe ikhutsata sive ikakhulukati bantfu labasha ukuthi babanakekile bantfu labadzala njengobe batinsika temimango nelive lonke. Indlovukazi Mhlekazi solo yinakekele njalo inhlalakahle yabantfu labadzala kuleli njengoba gogo Tindzaba loneminyaka leng-82 atawuba nakhisimusi lomuhle lonyaka kulandzela kwekuthi imakhele indlu yakanokusho ngemuva kwekuhlala esimeni lesihawukisako sikhatsi lesidze. Seketfula inkhulumo yaMhlekazi intombi Mathe lebekadze amelele indlovukazi ngesikhatsi kwetfulwa lendlu ukuthi inhlalakahle yesive ikakhulu bantfu labadzala isenhlitiyweni yayo indlovukazi. Uyanxusa wekunene ukuthi bomakoti kanye nawo emajaha lase-ahlete emadolobheni nyalo nje kuyalinywa kwentiwa loka naloka uyacela ukuthi abantu labadzala bahambe bayofusela lokuvela nje make sawubona unjani uphinze ubuyele emuva kukhulu kubantu labadzala. Tindzaba lowakhelwe lendlu ubonga indlovukazi Mhlekazi ngalesakhiwo. Ngibonga kakhulu indlovukazini Nkosi yami ngibonga futhi lokungapheli ukuthi Nkosi yami ungibone ngani ngoba bengingazi mina ukuthi ngingabonwa ngubani. Indvuna yetemphilo lizinkosi lebekadze imelele eliphini landvunankulu Themba Masuku kulomsebenzi imedamo leyendiwa ngumhlekazi iqinisekisa inhlalakahle yemaswati yancomeka. Ngoba lendlu seyisele nje seyibuyela kubo ibuyele kugogo kodwa ibuyele lapha esivenge
sala kulendzawo ngoba phela gogo angeke ahlale nje indlovukazi imsitile ukuthi akhona ekufihla inhloko lenemehlo kusho kutawufuneka adle kutawufuna athole amandla athole lokunye kusho ukuthi uma ngutawuchubeka umnake. Indvuna yemcuba kaComintaba Themba Myeni lebeyimelele esikhulu Gasa Wangwane ithi kuyabatfokotisa kubona indlela indlovukazi Mhlekazi lebakhathalela ngayo bantfu labadzala lapha eveni. Akusekucala emakhosi alelive endela umsebenzi omhle kangaka esiveni lasibukile eminyakeni lokuphila ngaso lesikhathi lesinebe kunene wefika indlovukazi yakhela gogo Mayina lamhla kula. Indvuna yetemphilo nayo iphose litshe esivivaneni njengobe ithengele gogo Estelle umbhedze kanye nekudla. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dube kaComintaba. Indvuna yetekuvakasha netemvelo Moses Vilakatise yemukele itivakashi letibuya emaveni angephandle yakhutsata nemaswati ukuthi avakashe etindzaweni tekungcebeleka leti lapha eveni. Indvuna ikhutsate nesive ukuthi semukele itivakashi ngenhlokomalo emaswati latiwa ngayo. Indvuna ivete loku ngesikhathi ihlangene netintsatheli eHilton Garden Inn eMbabane. Kulabafika ke nalabachamuka ngaphandle labesuka bomakhelwane eSouth Africa eMozambique basuke eEurope sithi bemukeleke ngetandla totimbili abativele ukuthi la khaya likhaya lelinye labo bathi ukuthi nasila ekhaya sinebuntu tekuvakasha ke lonyaka tibe netinto letinyenti letikhonile ukuthi achieve letitholile tatenda asibonge kakhulu i-Tourism Authority lesebente ngekuthi khandla sibonge kakhulu nani nine bepress letinto benitenda nitibhala temukeleka le ngaphandle ngisengisingule linye live ngivala abanye bangikhomba bathi uyathi kube nathi lakithi bantu bangapota njengoba bapota beSwatini kungako ngitawuthi dishayile intandla ukuthi awu niyaye maye nisebentile nine bepress ngithi ke nasingena ke ku2023 asingene nemfutho singene sathi ukuthi 2025 solathu udani lokufuna ukuthi sigcine sina 2 million wetivakashi titawubuya ke letivakashi nangabe sitawuba nalobuntu lebesinabo idolo bathi ukuthi bemukeleke ngetandla totimbili bathi ukuthi nabefika ekhaya batawamukeleka utaba naloko smile bathi sinaba sehotela bafika bayabahlekisa basesitolo base filling station bakuphi kuphi konke lokho nolokwenta lo muntu athi uyathi ngihamba ngiyophumula eSwatini. Hulumende soyisukumele Tindzaba yetifo letingathathelwana lokufaka ekhatsi sifo sashukela lesikhombisa kudlanga kakhulu kuleli lokhu kusho imvuna yetemphilo lizinkosi nayinxusa sive ukuthi sitihluphe ngekufunza kabanti ngaletifo ikakhulu kubamfula abadzala ngobe babesebenta tintfo letingaketayeleki lekugcine kuholele ekutheni basolelwe tento tekunxutha. Lekile la ukuthi khona lokwentekako kubantu abaningi labanashukela ukhanzisa ingcondo bese iyakhohlwa hayi lokukhohlwa nje sengilahlekela ukuthi ngisadibona tibuko ngidibeke enhloko sengidikhohliwe ukhohlwe nje ukuthi labantu ohlala nabo babobani niyavuka niyabingelelana umuntu sasongibani wena kanzi lo muntu niphila naye nikhule naye ngiloko ukukhohlwa lokho lenithi sekunengi la eveni kubangelwa ngibo labo high blood pressure kubangelwa ngibo labo shukela naletinye tifo bese bayanza ke abantu lababana ukukhohlwa lokunjalo asumlo omdzala angakhohlwa ukuthi konje ngifuna ukugcoka backsep kuyagcokwa yini atikhanze sekanzinze sekale ngaphandle tigangena salele emva kwemtebani bese basuyathakatha bengikhuluma ngaleyo ndzaba ke nesive ukuthi kubalekile ukuthi sikuncinekele lokho ngoba kusifo siyanza futhi ngaloko siboshukela sinabonenge ba high blood pressure banenge kunenge lese usibangela ukuthi sifike kuleso sifo leso ukuthi thina singamaswati ufuna sincinekele ukuthi umuntu lophila naye namuhla ngeke ase ngoba sogugile soyadihluphekela umkhanzalele emva kwendlu kakho bese kuthi uyathakatha ukufunzeni lokuthakatha ngoba phela umbonila akhulisa abantwana umbonila uphila naye ngayitolo so ukufunzani lokuthakatha asagugile asachama kangcono ngisho ukuthi nje tiningi itinto letibangelwa tifo lesetikhona silitiko letempilo sitaqhubeka sifundzise ngato letifo sesitifo letingathathelwana.
Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakatise ikhutsate emahhotela kutsi kungaba lusito ukuthi iphehlela gesi wawo. Indvuna yithi lokhu kunganciphisa tindleko loluhlangothi lolubhekene nato. Indvuna beyikhulumana ivula ngalokusemtsetfweni ligumbi lekudla ehhotela le-Happy Valley. Lihhotela le-Happy Valley selingete ligumbi lekudla lakanokusho. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakati nayivula lo msebenti ithi-ke leli hhotela selifike esigabeni sekugcutselana nalamanye emahhotela emhlaba. Kufuna sibuke letindlela tekwekutsi sisasebenta kahle yini, ema-cost ethu siwabuka ngendlela langiwo yini. Lo gesi wala sale simende abangulo green energy, lokusho kwekutsi sale singena kusola sitothatha lo gesi lomnyenti la ayele emafemini. Ngani ngoba nasenta njalo sitakwati kubambisa live ngetindzaba taka energy. Yakhula lama industries ethu sitowumusa ke lokho ukuthi umsebenzi lo njengale asuphathe ngetandla totimbili. Naleti vakashi letitile tiphathe ngetandla totimbili. Indvuna yetisebendi nenhlalakahle yato Phila Buthelezi utfumise kukhula kwaleli hhotela eminyakeni. As the assets have grown to over 5.5 billion emalangeni, with more than 56% of these assets invested in the kingdom. The ministry believes that the local investments by the fund are vital for the country since they drive down the unemployment status in the kingdom. It therefore pleases me to note the expansion of the hotel offerings and its contributions towards the employment of our citizens. Sihlalo welibandla lelibuke kusebenta kwaleli hhotela umfana nenkosi lonkhokhela uthi-ke kunesidzingo sekuthi tisebenti temahhotela lapha eveni tibukelwe ekuthenini tikhuliselwe emaholo njengoba tihola kancane. Leli hhotela-ke selingete emagumbi ekulala langu-60. Tindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangwe ezulwini. Lidolobha lakaManzini selinikelele emavolontiya kalamvelase ngekudla. Umphathi walomasipala Lungile Dlamini uthi umkhuhlane we-COVID-19 ulethe tinkinga letende ukuthi lebe babasekela ngetimali bangasakhoni. Dlamini bekakhulumana ketfula lokudla edolobheni kaManzini. Masipala welidolobha lakaManzini wetfule tipho letfaka ekhatsi kudla kumavolontiya akalamvelase. Itfula lokudla umphathi walo masipala Lungile Dlamini uthi-ke lo masipala uyafisa kusebenzisana nesive ekuthenini kuliwe netinkinga letfaka ekhatsi indlala. Sisebentela ukuthi kuphele kulamba indlala eveni. As imasipala sijabulela kakhulu ukuthi sinema-partners, sinebantfu labasitako kulo msebenzi lesiwendayo. But kufanele sisho ukuthi lo COVID-19 akabi kahle kakhulu. Usihluphe ngekuthi kube nema-donors nema-partners lasitako kakhulu labe sayahamba ayawushiya lo msebenzi. Nokuhamba kwema-partners ethu khona la kuma-social center nema-sponsors ethu lamakhulu la kuma-social centers ende ukuthi singakhoni kusebenta kahle. However, as a municipality, sithemba uNkulunkulu ukuthi utochubeka asibusise nathi ubusisa labasebenta kakhulu. So nathi nje njengemasipala sisebenta nathi. Ngabe siluze ama-partners but siyathi ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbula. Labazuzile-ke batfumisa imetamo yalo masipala bachaza-ke ukuthi batawenta lokusemandleni abo kumbambisa masipala lapho kudzingeke khona. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe titfolakale kamasipala wakaManzini. Umphathi wemaphoyisa William Tindzaba Dlamini sewetfule inkulumo yakhe emaholidi ya Christmasi naNcibilitshane. Kule nkulumo yakhe Dlamini uvete nebucala lobenteka ngaletikhatsi tabo Christmasi waphindze futhi wabekhuta. Sicublo sethu salonyaka bekunene ukuthi asisebenzisane sonke sibambane kuze sinciphise udlwangu, udlova, ucala kanye netingoti temgwaco. Sisho njalo singemaphoyisa ukuthi asibambane sithi nawe uliphoyisa bekunene kulesikhathi lesi senza kusho ukuthi
singemaphoyisa vele asinotimela tindzaba tebucala, siyasukela etulu labo lemina bucala bekunene batawutsathwa bayovalelwa sebaze bawubona inkantolo ngaKhisimusi ngobe akusito ukuthi sibathi woko phinde sibaphume ngobe baphume baqhubeke nekuganga bekunene. Emaphoyisa nala sibambisene nabo bembutho etekuvikela kanye nembutho temajele siphume sisesaka livelonke bekunene, sikhona endzaweni temabhizinisi, sikhona emgwaqweni, sikhona kuma-highways ukuthi sibone ukuthi sive senkosi siphephile bekunene. Sisenda njalo sithanda kucela sive ukuthi asibambisane nemaphoyisa nalabo betekuphepha, sisenda umsebenzi wethu emgwaqweni, sisalayela sive ukuthi umgwaqo uphuma ngala, sive asende lokhu nalokwa, sithi sive asiqhubeke bekunene sitiphathe kahle lesikhathi sekujabula, isikhathi saKhisimusi. Bolo makhaya etiko letekulima bakhuthaza sive ukuthi sikunake kudla lesikudlako nakuletikhathi tabokhisimusi. Ngekusho kwelisekela lalo makhaya Sipho Thumamba, sive asikugweme kudla lokunemafutha lamaningi ngoba kungabanga tifo. Asidleni kahle emakhaya noma engabe kunesiphithiphithi kunetinfo letimnanzi but nje asikudle konke ngendlela lefanele. Siyakhuthaza ke sibo lomakhaya ukuthi sidle emaseko onke etfu laphelele. Asisasho ke ukuthi maseko lamathathu kephana nje sithi emaseko etfu laphelele. Lokufaka ekhathi ukuthi sidle lokutasiniketa emandla, sidle lokutawakha umtimba, lokufaka ekhathi tinyama, lubisi nanatinfo letakhiwa from lubisi, lokufaka ekhathi boma-yogurt, emasi nako konke nje lokuhlukahlukene. Sidle titselo tetfu netibhidvo tetfu letimtfubi, sidle titselo tetfu netibhidvo tetfu letilihlata, titselo tetfu netibhidvo tetfu lengingasi pheceleti leti-purple. Sizame lokuthi sidle konke, ngabekisa nje ukuthi ngelilanga sidle titselo netibhidvo letifika ku-5 kuze ukuthi lo mtimba wetfu ukhone kusebenta kahle phindze ukhone kusivikela etifeni. Siyati-ke ukuthi tibhidvo tiyawacinisa emasosha etfu. Lokunye lesikukhutsatako ukuthi singazizame kunciphisa lizinga lesidla ngalo emafutha, sinciphise shukela, sinciphise netinswayi. Loku kuye kubange ukuthi bese sekusibangela nati tifo letingalapheki. Kunempicabadzala endzabeni yekulahleka kwemuntfu lobekasolakala ekwebiweni kwemfuyo endzaweni yasemasini yashiselweni. Umndeni nesive bathi lo muntfu wanyamalala ngemuva kokuthi abatshele ukuthi utimikisa emaphoyiseni, kanti emaphoyisa athi akafikanga kuwo. Kumanje solo usafuna kwalomuhle nankompiko. Mpekwa Gwebu losihlobo saphiwa Sibandzelo salahlekile uthi wagcina kukhuluma naSibanze ngalesithatfu nakathi sewufikile emaphoyiseni uyowukuva ngetinsolo lambandzakanywa kuto tekweba imfuyo endzaweni yasemasini. Efike epolice station athi-ke sengila ngithi mina wongena lapho ufune Dlamini angene Phiwa phindze angishayela athi hayi cha sengina Dlamini nangivako-ke nawamthese Dlamini angasibahambe naye baye ngasebhlohweni labanye babo labababonile nababuya emsebentini bathi bambone ambamba bamkhungatandla naye bahamba naye loku sesiva ngakusasa igama lelithi Phiwa bathi uqhumukele emfuleni wahamba nemfuyo. Emaphoyisa athi akazange sekalubhathe esteshini emkhondvo Sibanze. Siyeva ke ngayo ngathi utakhamuti ukuthi lo munye walaba bekunene losolakala ukuthi usekhathi kulendzaba yokuba lefuyo ngulo lebese bambamba ke ngalesithathu. I-community yanela kube imbambe yabese iyatiphenyela lo ekunene. Kuyavakala ukuthi kusolakala ngathi wabaleka wangena ekhathi emandini. Singemaphoyisa ke sesiyayiphenya naleyo missing njengaloko seyifikile tindlebeni tetfu kulandzela ukuthi itolo lokho bese vele bantfu bahlasela emitini yalabo lekusolakala ukuthi babe baphenya lona wekunene.
noma tinhlangotsi titimbili kulendzaba lokusalako kutsi Sibanze akatiwa ukuthi ukuphi uyaphila yini noma cha. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMkhondvo. Maswahla mahle asemukele nangombiko wetimali. It can be. Maswahla mahle sesingena kudode emidlalo sibiyana ephathize Msibi Bashise. Sibonge Nathile kanike lesitawucala ngathi nje sitawubuka ukuthi ngabe njalo kusophela umnyaka ngabe tinhlangano temidlalo tithi umnyaka wato ube ngilo kanjani lapho khona sitawucala ngato tayo umdlalo welibhola lemphebeto lekathi mabhalane lomkhulu kulomdlalo welibhola lemphebeto ngabe umkhaliphi uthi umnyaka wa 2022 ukhomba kuba muhle sibili kanike umnyaka lotako batimisele ukuthi bangethe emchuthelwane kude kuthi lo mdlalo ukhule lapha evene Mkhaliphi uthi babuke ukuthi badlalise kakhulu imidlalo yemave lasendasi neAfrika eSADC. Silibanda lidlalisa imidlalo yebhola lemphebeto eSwatini sanelisa kubonga ikakhulu kuma sponsors labe nathi kulomnyaka iBuilding Society Fox kanye na Stocky Motors nekuthi abantwana abakhonile ukuthi bete emidlalweni yabo bade udlala bakhombise likhono leNkulunkulu abaphelwana kuya eMozambique sikhonile ukuthi abantwana bakhombitha khona emavikini lamabili letako batabe baseZimbabwe emidlalweni yemave esifundza lesendansi neAfrika iRegion 5 siyethemba nalapho ukuthi batawudlala kahle kakhulu. Eminyakeni lotako ke sibekile ukuthi imidlalo ingeteke ibe miningana ngikuthemba ukuthi ama-sponsors lebe sinawo kulomnyaka atawuchubeka sibambise. Sibonga kakhulu ke nekubatali ekuthini bakhulule bantwana bete bantwana batawukhombisa likhono labo. Lokunye-ke lesikubekile ukuthi uma kuyawuphela umnyaka lotako mhlawumbe sibe nawo ama-tournaments latawuhostwa ngithi silive sihostele i-region loko lokutasita kakhulu ekuthini kube khona lokuningi lesikutholako. Kanike sichubeka natho sesibuka ukuthi ngabe khona ka taekwondo bathi umnyaka wabo njani lapho khona mengamelo lenhlangano yemidlalo ye-taekwondo lapha event zakhele Dlamini uthi batali badlala inzima lenkhulu ukuthi badlali balomdlalo babonakale baphumelela. Dlamini uthi kulomnyaka lotako batimisele ukuthi babambe imchothelwane leyahlukahlukene yabadlali abancane kude kuthi lo mdlalo uchubeke ngendlondlobala kuleli. Ube muhle kakhulu lo mnyaka sidlala ama-tournament lalithandana lebe silungiselela wona ama-games lafana nalo Region 5 lapha sithole khona ama-gold medals live 5 ngalabantwana abang-5 lesibathethe sabamixa ku-Region 5. Ngithi-ke umnyaka lotako unawo uphethe ema-games esitawuyenza ngicabanga ukuthi sitawuhosta ema-games lamaningi futhi ama-championships lamaningi thina la Kangwane sizama kona ku-improve i-taekwondo Kangwane. Ngithi nje angibonge kuwo wonke umuntu losupporta i-taekwondo ukuthi ibe successful. Ngeke sibe i-taekwondo without i-support yebatali, i-support yebadlali, i-support yawo konke nje. Otherwise, thank you very much. Ingakho lobe siphathele tona eMaswati tinhlangano diyathokoza ngendlela umnyaka lo hambe ngayo asibonge ke Nathile. Sibonga kakhulu lo ke bekungiphathize Msibi asetulethela nje kude imidlalo kanti ngalomuhle singatibeki phansi sitabuka futhi tihloko dato lethambe embili lomuhla. Sive siphume tinkhani sasingatha emakhosi ngesikhathi kuqala umkhosi wencwala esigodlweni eTsitsini. Indlovukazi Mhlekazi seyakhele gogo Estelle Sibande enzaweni yakuComintaba indlu yaphinze yamnikelela ngetinfo letahlukene. Hulumende seyisukumele etuli indzaba yetifo letingathathelwana lokufaka ekhatsi sifo sashukela lesikhombisa kudlanga kuleli. Ngaleto siyatipheza tensimbi yesikhombisa thokotela tensimbi yesiphohlongo kutalandzela simo selitulo ngalomuhle busuku abebuhle nisale kahle. This Christmas at Spa, we are all about giving you a reason to smile. That's why we have granted thousands of people their Christmas wishes to fill the season with smiles, making a difference to those who need it most.
And we have amazing savings, like 2-liter liquid fruit for just $34.99 and Brooks Oro Squash. Buy 2 for only 70 emalangeni. Merry Christmas smiles from all of us at Spar. Dear Santa, my gogo makes Christmas the best this time. Get the best deals of the season and save big on Rama Original Fat Spread for only $23.99 and Rhodes Trotters Jelly only $5.49. Bring home the magic of Christmas with our low prices, only at ShopRite. Pascal is showing his boss the efficient new technology they've installed. She is pleased, but now she's asking, why is that still there? Pascal explains that he hired a security guard to protect the data shed. The boss is not so pleased anymore. If you haven't upgraded to cloud storage yet, it's time to get business done better with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.